Kido yapsu isa lesson dubulagiju lesson 3 Salakhi ching Asühpü. Kido yapsu isa lesson madangi de isarukuna mulungyu khalang akebu sana. This show abinu ariki alo shepu pangkumbu manielana abinu amalapu kilimjang. This show shepu ziyungbe lana abinu she jude sang. Look apum asam aru trigak khalang. Nyumungke Jesu Kristiano midziru awung pungu agumung kak sangyu de la juki. Nyumung roro mungki hodi midziru po kum kak kamde uala kya. Dusho jingyang robo ne aru kilim akipu su de zubiyung be malaki ne. Kide msi ki kim la kya. Ju kim ching asiru nunu kalang kaching yikap pungu dusho tungu matne laki aru kilim ji. Jesu ne jingludo desho mungu jiba jingyang rupo ki ayua gipshi buji mikmihin sobe kinki aru yikap le tungu yinawa gipkyana mitsiru alala sude ziba she muluk trugyak matni jungde aning lokya. Kido yapsiyo lesson hode isano dumu ani kicho disho. Isa kaching ahiku malalala she kinki chumbu kaching jibana Ani ke ne ahi ke kamcho dusho kumki ne nikaching laki muru kilim jibana ne muru asishicho dusho chumbu ne she ne kyak mulung kamcho halo miching isano kumki akyabana mitsuru ahi ke ki isano arung kupu sidela jumonu kamro muriki chamachi kupu sungjakna sakambale lana Tumbunu isa kilim munguji ki sungkyak isanu abiki makshi jibu kite tulinla jumunu kido yapsu isa rukunu tumbuki makshi jide dusho abinu isaki kite munguji show junangde isani she amalarubo kilim chamachi kupu sungkyak arung kyangde damkun damnana mimiyobu atumbu mungu mihi matang musungde Munguji ki sungyakna makshe isa kaching nene munguji ki ahike malalala she bubure gishe chamachi kupu isaki rungang. Amen. Tumbuna nisa alala mungushang makshe.